Omusigazi Dawana mwine omuvugi wa boda boda kandi enzarwa ya Kyaruhanga omutone y'Ibanda ubu hatari mu mbeera mbi kandi nagira ngu akaterwa polisi y'Hanguto bayima yo kumutera ekipapura ky'emitwaro 6 angira mbahereze emitwaro 4 zisindika simu yabo nabagira nti kandi kabantera ekipapura ky'emitwaro 6 kandi emitwaro 4 mbahereze zaki bangira ngu sebo tiwa tuegise serikali yantera osi yarjuro yantera yantemengora yantera yanagwa mu ruguto atera umugongo ekibuno when size tinkwemerera tinkutambura ekikaba hebiro mushanju byo kwezi oku aha ruguto rw'Ibanda kuza Kamwenge aha mwanya oguru kumanywa nka Kankyende ogunagira ngu akayamba abanyambabazi abamushangira gwiro mu mufurege kandi abizire ku mutwaro mu irwariro bitu abo bitagira sente nukwe kurwariro muka ikisaha kiri ya treatment tinkairize ni sasa ndikubi kutwaza mu tinkumanya jiniyasi yito rumunenga turi abanyamuhanga yayite aketera hansi amasanyarazi go mbergara kandi ngo akashemerire kuba yayemerire karebe nkana zigenda ubintu burabaho kare mwe nefuzi bwino wena na atachiruno Emmanuel Tumusime mukama wa piki Dawana yabire navuga najangwa akagezaho kuhika ha polisi y'Ibanda kuyambibwa bitu byabe byabusha hati nabajantona so umuntu bukamwa kayakoze umusango w'imwarango kare yabasagiza ahabwenje mutamuta hempingo mukamureta polisi kusiga mwamutera esaheje ari yahirwaru takwemera takustama kandi mukamusigayo hati cyarito cyabo kuri yabaye n'umusanga bwenje mutiza nawe hati kumpe zambuzo mu traffic mbuza ntati mwe tukoresha angira ati nyebye tubikunkwataho ugendo zikuraguruzo mu rwire wawe kusaba government abaserikali babatakufuna je kurungi misara akubancire bakati misara batanche kujifuna ko muri ito akubano bakabona abonesa abantu amahanda twaika ha polisi kwetegereza enshongezi kandi polisi y'Hanguto abaticeza gambara ha kamera zeitu bashobora ngo omusigazi ogu akagezaho kwaka polisi piki ibabire bakwasire na bwanyuma mu kunyururana naho yagwerira hansi gasha kwa Timothy Mushabe.